I say, who has the final say? Wapi makofi twende basi. Pigia Yesu makofi ya juu twende. I say, who has the final say? 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 Jehovah turns my life around. He makes a way. Oh, Jehovah turns my life around. He makes a way. He makes a way where there seems no way. Jehovah. Oh, Jehovah turns my life around. He makes a way. He makes a way. Jehovah. Oh, Jehovah turns my life around. He makes a way. He makes a way. Where there seems no way. Jehovah, oh, who has the final say? I say, who has the final say? I say, who has the final say? I say, who has the final say? Oh, Jehovah turns my life around. He makes a way. Jehovah. Oh, Jehovah turns my life around. It's a way, never seen no way. Jehovah, I say Jehovah turns my life around. He makes a way. Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. Tell him you are worthy. Sing Alpha, Alpha, Omega, you are worthy of my praises. Sing Alpha, Omega. Receive my praise, oh Lord, hallelujah. Blessings and honor. Receive my praise, oh Lord, hallelujah. Receive my praise, Lord, blessings and honor. Receive my praise, oh Lord, hallelujah. Bless you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden, for he cares. Cast your burden, cast your burden, for he cares. Cast your burden.
Touch your body. Touch your body. Touch your body. Touch your body. Come to Jesus. Touch your body. Touch your body. Come to Jesus. Touch your body. Touch your body. Hey. Lift him higher. Higher. Hey, higher, higher, higher. Lift him 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 higher. Oh, lift him higher. Lift him higher. Lift him higher. Oh, lift him higher. Lift him higher. Lift him higher. Oh, lift him higher. Lift him higher. Oh, lift him higher. Watu shangwe na vigelegele. Inua Yesu, inua. 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 Timba lelo, timba kulumbe luse baba bufu. Pole pole pole. Sabarama, timba lelo, timba kulumbe luse baba bufu. Timba lelo, timba kulumbe luse baba bufu. Timba lelo, timba kulumbe luse baba bufu. Watia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Watia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Watia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Yekelekele. 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 Haya, kila mtu cheza staili yako tu. Cheza staili yako tu. Katika kwa Yesu. Cheza tu free. Katika kwa Yesu. Katika Yesu, katika Yesu. Katika Yesu tu. Kama unapenda Yesu, inua
Hallelujah.
Diga
dole kisoka giakado Ewaile mawa mapata Erani atera igoro Igeri guone kuganega Todole adire idagare agoro Tokoragia iare na oge Aratakwa le moedosio Tomasiarirwa na tera ya oge Wadiwanyu na monane wanyu Katora ganene atera ga igoro Ikaraga imemanya ira Edo ima beri wanema Torete igoro konega wakua Kodombo Ale agoro yakwa era kenagira Ele kiodo iga mwenani dogoria Yedi mare kekera ke baba Okeju agere koro ikanete Toge kora da toke gimara Era ka odosia ora lo kenagia Toti oire Ndua karubeta Toga wa kone aterira Era tagera dena umerehu Okeje adona malena Ora era mone kego taga papa Kode negua Andire de agake Ahoro adeke ira kanida wa piripi Udoa komo ena na omaka Nake baoro kebara Nitoka giakado Kagi agago, agbata nere to na odo ike, wako watale na do ona, ona kio waju no mejo ni adore, kata wale ndio, oni aresi alore, amuro tore, kutage suge kana obeike, akaba oro kemera, lejo kagi agago.
tori anabi yasia elita kuma mosie akela do da bole tana moti ene ko ga maragu kaso ka bwana na Jehova ate elita kuma mosie eni akela do da bole tana moti ene ko ga maragu kaso ka bwana na Jehova ate elita kuma mosie kera do da bole tana moti ene ko ga maragu Tole agai monene, gayu le tole aga tanana, tole agai monene, nene gayu le tole aga tanana, aguli tole agai, gayu le tole aga tanana, atumi amore agai, gayu le tole aga tanana, aire ega yoro tora tanana auti amore agai ega yoro tora tanana aire tu mole agai ega yoro tora tanana azuri mole agai ayoro tora tanana ekani dane agai ega yore tora tanana ekani dane agai ega yore tora tanana yatumi amore agai ayore tora tanana ege kanokenana twakija atege kanokenana kanokenana twakija atuene tuwakanaga tuwakanaga twakija atene tukawasaga atuene tukawasaga aleluya tukawasaga eke gozo ni irio cia Ngai irio ke gozo ni irio cia Ngai eke gozo ni irio cia Ngai irio ke gozo ni irio cia Ngai Ngai ale aga ke gozo irio ke gozo ni irio cia Ngai Ngai tumurugire irio ke gozo ni irio cia Ngai Ngai ale aga ke gozo irio ke gozo ni irio cia Ngai atumi atumurugire irio ke gozo ni irio cia Ngai gozo ni irio cia Ngai irio ke gozo ni irio cia Ngai ke gozo ni irio cia Ngai gozo ni irio cia Ngai Odikaro ale nana roteriko Ediro kemoka Enyade bamonana Enaluaru kemoka Edire enyade bamonana Atero kemoka Ate magediuru kamude wabere Ginya ogatadato Mbogo wajade bakeonania Emi mbogo wajade bakeonania Atero zindaro alero nana wajeriko Kemoka Nyade bamonana wai Aluero kemoka Nyade bamonana wai Atero zindaro alero nana wajeriko Eni rokemoka Nyade bamonana wai Aluero kemoka Eni nyade
Jehova Odigorwale Onene rwa Jericho Rokemomoka Rokemomoka Haleluya Jehova Munene wa ita Rokemomoka Rokemomoka Haleluya Jehova Munene wa ita Hallelujah.
mwathani iria rĩkanĩire na ĩona waga kũmanyagala mũtheru ndarĩ mwana irimũ nacio igatwarwo na kĩguũ nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtongoria. Haleluya. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni wakati wetu wa kujua wakati ile Roho wa Mungu anatembea. Bwana apewe sifa. Kwa sababu yenyewe Roho wa Mungu hii ni madhabahu, ni Roho wa Mungu anafaa kutawala. Bwana apewe sifa. Na wakati ile tunatumikiwa na Roho wa Mungu tunafaa kukubali na kukaa kama vile Roho wa Mungu anasema. Bwana apewe sifa. Na ndio tunaambiwa tuweze kutii madhabahu. Bwana apewe sifa. Tukikaa kama maandiko na tukaa kama venye tunafundishwa, naye Mungu atakuja kutubariki. Bwana apewe sifa. Tukitii kukaa kama vile Mungu anataka. Sikia baba. Haleluya. Bwana apewe sifa. Si ati dakika yote mtumishi wa Mungu anaenda mbele ya Mungu kutuombea msamaha. Bwana apewe sifa. Na sisi ni watu yani watu wazima. Haleluya. Na tunaongozwa na Roho wa Mungu. Mungu anakasirika. Bwana apewe sifa. Mbele yenyewe dakika yote anaona vile yani ile makosa inaonekana, analilia Mungu, anaenda mbele ya Mungu juu yetu. Bwana apewe sifa. Tunaambiwa ni wakati wetu wa kutii na kukaa kama maandiko, kwa sababu Roho wa Mungu analia. Bwana apewe sifa. Kwa sababu mtumishi wa Mungu anaenda mbele ya Mungu kila siku akituombea msamaha mbele ya Mungu. Jehova, Bwana apewe sifa. Ati saa yote anaenda mbele ya Baba akimwambia, Baba, ninakuomba ukaweze kusamehea watu wako. Bwana apewe sifa. Anaenda kulia msamaha na kusema ukweli tu wakati wetu wa kutii. Bwana apewe sifa. Kwa sababu saa ile anaenda mbele ya Mungu, kuna wakati Mungu atakasirika. Haleluya. Kwa sababu mtu anafanya makosa akijua. Kuna wakati yenye Mungu atakasirika, atasikia msamaha. Bwana apewe sifa. Kwa sababu nyinyi ama mimi ndio ninakosa. Haleluya. Hiyo kilio kinamfikia mbele ya Mungu, naye Mungu anasikia uzuri. Ziama, ziana, kiraya, zikuya, mazikaya, inashanaya, inazimaya, ninaridata, ninashamaya, ninaribazia, ninakurieta, ninaribesiana, ninaridashekaya, karimaziana, iriasina, rimaziana, irimasha, kuriatana, nayeziana, kirinaya, shemayoria, zimeka, kurinayata, nayezamae, kirinaya. Haleluya. Ati hata yeye kuna wakati mtumishi wa Mungu alikuwa mbele ya Mungu. Bwana apewe sifa. Yani alikuwa Musa, alikuwa analilia Mungu juu ya wana wa Israeli. Haleluya. Sasa Mungu amekasirika kwa sababu anasema hata mimi mwenyewe nitawaachilia. Bwana apewe sifa. Kwa sababu hapa ndio Mungu anasema ninawabarikia hapa, ninawatendea mema hapa, ninawaponyea hapa, na bado mnatenda ile yenye mnakanywa. Bwana apewe sifa. Na Mungu anasema sasa imefika mwisho. Mwaka hii tukiruka, mtu kama hatabadilika, Mungu anasema atawaachilia.
Mwathani Ngai aheo gosi. Haleluya. Tunafaa kutii na kuomba. Mtu aombe Mungu aweze kutusaidia kukaa kama mapenzi ya Mungu. Ini kirina handarana yarana orona suruna oije warana turuna kulinikiaki urini sirini asu tarana turuna sa ogaranga turuna kulini sirina handalina ya Jehova narivasa ya Jehova lina yarina akaranga turuna katarini akulina ya oika hivi torini kirina kulina ya kegokona Jesu lina handalina ki kwenarivasa na handalina ki niki Jehova narina ya ulinikina kulinasa nekorona surunasa lina Roha chini na handa ulinikini naki oika ikigokona linesa kore vosoro maharanasa ya nikimuraranga sarana kirinaka kigokona giki kenarinina orona harana hirina harana ya orona surumasa kwena marafundu yalikinakaya nabaya karangu turunaki magakira kajo na kulifodaya orona turunaki ulinaka taranaki Kirikina kulina sarana saida moraria kigokona ke irina hina orini kirina kata marasina rina handarina ki mwenali vakiu tarinesa ne todo wakuruna sanari mahanda raini korivae sana Jehova tokora mokohane kerinaya orina kiutarina saide tukataya nywe nali vakiu tarinaya ne todo waburusana dare yagata komaga no kuria kurutora rama oije omarina yaki orinikirina kirinaya oyo nali motara mahanda mwarega gosajia ne kore mwakio goiteka orana suruna taranasa oije obanari nitarina mugataithio no motiona gainywe mugaga no kawaida orana suruna sirinaya rana sarana sinarina hamba kuturuna kutahorara orini kinaki idirina handa hondoro mahunduru makuta Jesu na ramakuta rana handa mogetara koria moruteto mogira woko motarekedo dukatake muhorithia ne morathimetwo na motirona oraiga atirere ni athie na kou hwa erineta honyeranga suruna handa rimakuta pakana rina kuruna sindarina handa kwenda roho wa churukusi katika rivenete agoka karafasara na handa na nyemo karakatarina ki kulikina kulinda ya harantaya kufungara kutirina handa lima kiuta huae hendarina handa lima ki nebo kuona ditheba egethira ndiramwera ditheba egethira maithari maria mutungati aririte nimekurihwo harama suruma handa rama kiuta rinaya hondoro na kuruna suruna handa rimaki oria wokire ikirina handa agaranga suruna akigara kutuha amenya no handarama kachoro marafundu katika dineta kigogona ge nina handa kirina nyoronga tara mahanda koboro kosi kalbodo ketere na hinda lina kiki na kata why angatanya oria wekiri oguo aga koriposinda ni qualify lineta for the writer redemption for the writer kigogona lineta curineta for the writer shangaranga tukurukuta wale ikiri na surumata katika nyarakuti mafungo ya panda livanda koforonati fereneta for the writer atenegada waraka saranga sindi okorobo taramahanda etodo wa brukada neke sirina handa ramaki mwerirei hiringa surungata hiringa turukanda mapaa kono nasu sukuru nasi sirinata ranataya kapaka
akaranga tukurukuto koteri ni kindali na ki na kufurunata by konta ribasaida nigetha kigogona gitigathi na mbere ona muoha no giguthie na mbere rineta haranga surunata katika wikina turindaya hajaranga tukurukushi kepereshendi ya barakuta marahanda keperende ya barakuta makaka kisinda kapara meferede hiya haranga tukurukushi makerefedi haya katika ribineta redemption geregedi ya masaranata rineta kona riba koporotumiki kere kosi netodo kigogona redemption tiwaga muno hango hango kutaranga tukurugutu na handa tikajiki saya henderia ekira iratusi sieno ria sieketwo mekirire hindirin hinda handarana honduruna hajara kusuruma handa nigetha hindiria kira rineta for the writer right here ngosurunaka kigogona hikiri Woko. Hey. Hinyara kasukuru na kutu. Pekere na handarana ki. Shandarana handari na kita. Mekira gafurunata. Henyiri kisiri na si. Salama turuma si. Wire kiri na handara mahanda. Kotara mahuduru nusudu. Kotoro nusuru na hata. Katika rikina kurinda. Aho. Mahandari maki. Hedera mara karashinda kwena nyirikida hakarangataka kotorongo torona hebere ne hende hiririkina honyorongota karagisi netodwa binta yes hangaranga soka pakaranga torongata kepere na hurugata korofonda mafungo ya jarakushi meferedeni ya karakata rinaki kinta harantanya mafaranata kikogona redemption netodwa binta kikogona nyini nyisa kwenda katarangiti kitiri na handara maka fa ya barakuta keberekede fereneta akarangataya katika rineta kushuru na handara makiki na kulivai nyiri kisiri na handa kuborokota mafugo ya jarakuta chandara na handa rinaki kikiri na handa karangatiri na kigogona redemption pekene na handara nataya kojoro kotaramata na hurumata kachoro ngaturukasi meferedeni ya birikina kigogona redemption roho wa jara mata tupate mtu wa kutafsiri tupate wa kutafsiri kikiri na kurukusi jakorongoto paranataya pakatara na huruda koborokosi mikarabini berefeni ya kurufana mafungo ya takara na ti kanda wa kutafsiri raini ya kikiri na unatafsiri sikiliza hinyiri masurunata wakarabotaya mafugo ya darakidi kikiri na handari na ki pof harantaya nolify hili na handara na handa onyoro ngotoronaka hembere kusuruma sana ngoja kidogo nani atawasaidia warudi pandi pakaranga tu nasi tarmo rina hondoro mahanara maki mafrudani ya brikina nikeri bineta for the writer hedere dali kina kiuri wasaidia warudi pandi taramotoa nitondo waburushana nitondo moyo ya mekaga ribineta redemption na barakushini na handa kigogona redemption Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi waombaji mnaambiwa msikane mikono juu mnakosa kushikana pakara ngatokoro na kitu pakara ngaturunata kirinta ikona na harantaya kirinta kiru na harantaya net ya bikini kigogona redemption waibani neta prayer redeemer haranga surunata karanga surunata kinta harantaya
Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa nyinyi viongozi wa kanisa mjihadhari sana na hivi na kulibineta lidation. Juu nyinyi ndio wenye hii maneno. Kulibineta katika libineta time ya QQ. Shandala mahanda ni makyuti. Hey, hoye. Uruka taranga tukuru naki. Pekere na handa ni nakita. Konyorongo sa na konyorongo ta. Karibia zile viti. Haikota libasaida. Zile viti kigogona lidation. Ferenta forina saida. Natakikana kukalia ile viti. Nyinyi zanyu ziko hapa upande huu mwingine. Yes, thank you. Thank you. Henderina hindarina kaka. Hombara kotorona hunduru mahanda. Kota libasaida. Kwena libineta lidation. Moto wa chukuru nusundu. Henderia ena lina handa. Kwena libineta for the writer. Akaranga sukurunata. Karinga sirinati. Na kufunga libotaya. Mafugo ya jurukusa. Matarantai kurida. Na bayari dini. Kanaba surumahanda. Kigogona lidation. Moto apuka linaki. Henderia ana lina handa linaki. Akanya ngasanda. Katika libineta. Na baya kurukushi. Etodu wa burukada. Hey, hoae. Yes, lihini ya kyurindaya. Pakata ramaturu na handa. Pakara ngasurunata. Kiriara ni ya kipyo maraida saida. Kigogona gekere. Ya? Hondoro mahandara maki. Moforodoni ya murushunu. Likina kyuta lina handa. Jakurushunu ya marahanda. Zene washiri na handa lima kyuta. Kwena murufundu ya marashundo limahanda. Rineta for rinders na handa ntaya. Rineta for the writer kyurindaya. Kufuja limahanda limakyuta. Nabaya kurukushi. Nae na kyurindaya. Nabaya ridima. Gete inegeke. Nyukusi limahanda ramakaya. Pakata ramakutu. Makerihina ki na kunyurukuta. Katika bonda libasaida. Korobo sintari na handa. Ribineta ridation. Na kulifachuta. Raini ya kulifai. Edira wikarete haha ali. Okoro nyosorona na kunyorongota. Nitodo wa burukada. Waga kweigwa. Hanana lina handa. Hendere na hinda lina handa. Hondoro makutu. Na kulifonda na baya turukusi. Didation. Kyuridaya na baya ridima. Alia. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kuna venye yenyewe kuna mtu Mungu anasema ya kwamba juzi tulipewa maono. Tukaambiwa katika hapa madhabahu kuna mwenye wamekuja wamepangana, kuna nyoka ilipatikana. Mwenye alikuja kuna kitu alifanya, akamwaga ile dawa yake pale, akamwaga pale kwa mlango, akamwaga pale akiingia, kwa sababu mtumishi wa Mungu ukienda kuruka unakuwa kama ile mambo ulikuwa napanga, unaanza kuwa na confusion, kwa sababu ile mambo yalikuwa nakuja nayo inafika pale ndio usianze kuwaona. Kuingia ndani inasemekana pahali unakaaga. Si unaona hizi viatu zako pahali umepanga. Hizo viatu kuna vile wanafanya. Ukikanyanga wanameweka dawa. Unaona penye unakaaga hapo chini kuna venye ameweka, kwa sababu mwenye anafanya hiyo kazi yote si mtu wako mbali, ako tu huku. Na ni yeye mwenye hiyo nyoka. Na ni yeye mwenye alifanya. Na si nilikwambia kwa maono kabla hii kuje, niliona nyoka kubwa imekuja, nikaruka juu ya hiyo drum. Nikaanza kutetemeka, nikaigonga na mti, nikaanza kuitana huku ndani. Ndio watu wakuje wanisaidie hiyo nyoka, na tukaiua hapo kwa mlango. Kumaliza siku hiyo tulikuwa kwa maombi. Tunasikia hiyo nyoka tena imepatikana. Hao ni wenye wamesemekana wataki yani otugato thie na mbere. No Jehova Ngai ni aiga we mwenyewe uri ureka uguo aga gucenjia, Jehova Ngai ni kuri undu agwika. Nikava angigaruruka kugaruruka Ngai eke kwenda gwake. Mwathani Ngai eyogoci. Tondu ni uru muno ndungata ici ciothe Ngai arutite wira uyu wothe wa kuhonokia andu a Ngai. Acoke mundu athie kwa muhiana no ikarire ngoma ingi uke uthukie kigongona kia Ngai. Mwathani Ngai eyogoci. Nikava o mundu ehinge athaithe Ngai ukorwo niwe waga gucenjia, tondu Ngai kiboko kia Ngai no ngihota gwitiria. Thank you. Thank you.
na kutari na ki hindiri na kuliki da jerina analina hondoro fundu katika pai kondari aida kigogona lina hanana nyaranga surukata kwenda boroko katari maki refinite the right kigogona redemption iyaraika hey nyaranga surunata henderina kirinaki karanga turukada mafuru na taranata kikirina kinalina ki shukuru na handara makaya hendere mwana kiore arama suruna taya akeringa athe hey mugemenya uria gwathiete honyaranga sukuru nata hangarangati kikiri nikida kutoromoto pakuta maturukusi rikana lina kikiri na kuta na kulifonda na baya ridima ate mahinda maria turi kesa riria ni uria wagoire hindi ria goire kwabangitwo undu wa gutuma uconorithio tondu agwite undu akwirigwo nage gukira no Jehova Ngai ni undu wa tha ciake niki undu ucio wagire gukinyanira tondu agoire ndemenyire aguthire thi no ngoma amubangeire ari hau nigetha eke atia agwe thi na nima ona ni ndamakire tondu ni ria cenjie maitho ona ni ihoya no Ngai ni mwihokeku tondu Ngai ni amucokirie muoyo no riu ucio reka oguo ri Jehova Ngai ndakimwaririe tu tondu ni ahetwo onyo akaheo onyo ri okorwo ndakuigua Ngai ni eke kwenda gwake mwathani agocwo. Thank you kuri Ngai, pigeni Yesu makofi. Asante sana. Simameni. Kitirina kurukusi saranga soronata kabara kuturuma handa pakarango torona endeleo kahigora haha okaranga sorona handa rina ki kinda kora na surunata kerena sirina kikari na kaya kwena barakuti ya paragodo nyorongosi rina handa rangata endelena kirina kika ondoroma handa ranata ona oliva sirina handa rina ki gotire kulikina etodo abrukada na baya idima. Onyaranga sorona kanda limakiuta handa limaki oyo ena lifasiri na handa nae kiulineta negwa Jesu ikoli na sina lina nilina hana hina hanarina hana honorina hununa honyoro ngosoro na hinini na ki kibiri kinalika toro na kata handara na handali na kiki neke kuli kina kiulindaya indo ciake ni kurikina kiulindaya nikio murari foshoro na handali na ki oragia terere ona ndaruta ari gutire kurathimwo honyaranga soro na kurunukuta henando maraba suru na handara makiki henderea masuru na handali na ki mekera libotara na handali na ki kojoro kotara maturu masanda roba suru mahandara makiuta merefedi ya brukushiri mahanda kigogona redemption akara na suru nata kiulindaya wera ine wabara suru na handali makiuta korojo soro na handa lima kiuta by konda liba saida henderea wera ine warama suru nata akaranya sala na hana la kiki kojoro maturu masuru mahandarina kigogona redemption na by kolifa kiu etodo abrukada rari ndari kindu onaga ni hariga gwatirire niguo ni ndirutire ni mwathani ni kigitumaga ni njage kurathimwo no gatagati-ini ka wira wake ni muohe na kohwo ni tondu we mwenyewe ni arutagira muno no ni akinyite ihinda ria kuria Ngai atiriri ni ndutaga na niki mwathani handu ha kurathimwo ri ni kuhinyiririka ndirahinyiririka na handa rama kiki libineta redemption omuri foshro mahanda limakiuta rabu shiri mahanda limakiuta makinya make orifenete for the writer rineta shukuda limahanda limakiuta na kulifakiuta redemption na baya ridima orongo shoro na handa limakiuta rideta meferedeni ya kulikina kiulindaya omoro chondoro mahanda limakiuta tala na lina na nyaranga soro na handa limaki bintala ntaya na iq libineta redemption ikoli na kiuta wera wa moko make niyo kuhoka na niya kuona ciama cia Ngai etodo abukisi ya linata. Thank you. Madhabahu mwathani Ngai aheo goci
gwatuĩka haha mathabahu nona gĩtĩ-inĩ kĩrĩa mahinda marĩa gĩtĩ gĩkĩ harĩa thĩ hatuĩka ndungata ya Ngai ũkaikara harĩa rĩ aiguaga kwanza wa mbere werwo mahinda marĩa nona itĩ iria mũraikaragĩra haha iria ũiguaga ũkaigua wanoga kaigua ndũrĩ na thayũ ndũrenda ona gũtinda ũkĩona andũ ti kwenda nĩ tondũ wa spirit ĩyo ĩkũnyitaga ĩgakũnyita nda ũkaremerwo ũkaigua toranoga no tiguo batiĩ tondũ batiĩ gũkorwo wĩ na hinya wa gũtungatĩra andũ a Ngai no nĩ kũrĩ na spirit kĩrĩa gĩkuohaga naguo gatagatĩ-inĩ ka harĩa mathabahu-inĩ wathiĩ waikara harĩa kũrĩ na ũndũ ũngĩ spirit kĩu gĩũkaga gĩgakuoya nona nĩ ũratungata na nĩ ũronio ũgakorwo ũkĩrigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ kũrathiĩ na mbere nĩ ũrona mahinda mamwe ũgakora kanitha nĩ ũthiĩte na mbere ũgakorwo na andũ macokaga magathiĩ kũ mahinda marĩa wĩ hau werwo atĩ nĩ igũrũ rĩaku rĩa kwĩmenya tondũ arĩa me haha mamenyete ũhoro wa mathabahu magekĩra na thĩ hena kĩndũ mekĩrĩte nakĩo kĩndũ kĩu nokĩo gĩkĩrĩtwo harĩa iratũ-inĩ ciaku werwo gatagatĩ-inĩ ka riko nakuo nĩ ũkwĩhũga riko mahinda marĩa kũrarugwo nona nĩ ũrakĩrugĩrwo gasi gakĩhĩa rĩ hena ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere tondũ ũrĩa ũraruta wĩra ũcio arĩ o kũu aramenya maũndũ maku mothe na nĩ wahĩtĩire nĩgetha anyarire wĩra wa Ngai no Jehova Ngai aheana ũnyo kuma ũmũthĩ. Simpige basi karuhe kadogo tu. Hallelujah. How do you like our church? Ni mzuri hivyo? Hivyo kunaendelea? Unajua wakati niliweka Oliver pale, nikamwambia sitaki watu wakiingia kule. Ni kwa sababu ninajua I know. The good thing with me, Mungu alinipatia neema ya kutembea na nyoka hata kama ninajua ni nyoka. Na ninakudaga na nyoka hata kama najua ni nyoka. Ninajua ni nani. Wacha huyu anasema nini? Hataki kutia majina, mimi najua ni nani. Na ni wanawake wawili. Si niliwaambia nikihubiri hapa. Kuna mmoja ametafuta Toro Daka de Hadisam imekataa. Sasa unajua walienda wapi? Walienda kwa mganga. Mashini yangu izimwe. Sasa hata wakienda niliona. Hata wakienda niliona na akilete alipatiwa kakitu na akaambia venye atakuja afanye na mbali atamuaga ndio inishike. Sasa yeye mwenyewe atafugwa makojo. Atafugwa nini? Atafugwa makojo. Na atabebwa na wheelchair ama kitada ataletwa hapa tamfugwa hapa. Ataletwa hapa. Nimefunga. Wakati Abraham alipatiana mke wake kwa sababu kulikuwa na danger, kulikuwa na hatari. Akaona afadhali apatiane mke alafu akuje ajue namna ya kumchukua. Mungu kwa sababu ya madhabahu yake, ahadi ya Abraham na Mungu, yule mke hakutendewa unyama. Mdhamaki alifugwa mashini. Sasa hiyo kitu hawa wamechukua. Si watu wengine, ni watu wa Toro Daka de Hadisam. Sasa kwa sababu wameona this is not working, it has refused. Wameenda hapa, wameenda wapi, wametoa dhabihu hapa, wameniletea tu vitu hapa, lakini wananileteaga wanafikiriaga nitakula na patia buju na mwambia dobaga kwa dustbin na usikule. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimekuwa nikitoa warning na imefika mwisho. Niliwaambia tumeondoka kwenye neema, grace tumeondoka. Sasa we are operating in God's promise. And it is very dangerous. Hallelujah. Now, I want just to tell you for free. Just wait and see. Just wait and see for yourself. Just last week niliwaambia tayarisheni pesa ya mazishi. Tayarisheni tu. It is coming very soon. Hii haina reverse, isha pita. Just tayarisheni. Very soon, and it will be a so surprise one. Mtashtuka mkiona ni nani.
nitastuka kabisa. It's very painful to lose a person because of ignorance. Umekaa na yeye, umemfanya rafiki, uone kama atachange. Umemuita mpaka mnakula na yeye, uone kama atachange. I've done all what I can do. Nimefanya kila kitu. Nimespend na yeye mpaka nawatoa hapa na wapeleka mpaka kwa hoteli. Tukunywe tu kahawa. Nione kama ataachana na hiyo maneno. Aheshimu tu hii kazi, aheshimu tu nyumba ya Mungu. Hata nipeleke huko nifanyie maneno huko nje. Wachana na hapa. I told you this an altar is higher than anything. It fights. It fights. Dili na mimi na huko nje, nitafutie na huko, nipeleke chochoro na huko. Do me there. But not here. Here you are going to die. Hii hata mimi nikicheza nayo itanimaliza. Mimi mwenyewe sasa, wacha mimi nikicheza na hii. Ndio mndonanga I sleep here na kuliwa na umbu na salalanga hapa, silali kwangu. Ama nalala kwa mlima. Uliza mtoto wangu hapa atakwambia the last day aliniona ni kama wiki ago. Nikiwa kwa mlima, nikiwa kwenye maombi. I have no time. But because umekataa. Wengine hapa amekuja alikuwa pale. Pale ni mchawi na anajua. Na mienda amefuka pale kabisa. Namuona tu venye anafuka. Ni ako hapa, sahi ako. Ako hapa. Alikuwa anafuka kabisa, deliverance isiendelee, alikuwa pale. Lakini namuona tu. But anyway, I rest my case. This work I was given by God. The owner is God. I don't have anything. The ownership of this thing I don't have. This is not my place. This is not. Hii madhabahu si yangu. Ni ya Mungu. Na nimejiachilia kwa Mungu mwenyewe. Let him do what he want to do. Nimesarenda toto. Lakini kutoka leo hapa sitaki mtu anaitwa mwanamke pale. Sitaki. Kama unanitaka uningojee hapa, tuogelee hapa, kule sitaki. Hata kama wewe ni official wa hapa. Totally banned. Umenielewa? Totally. Sasa simulitaka nikae hivyo. Nikae na sura ile ya zamani. You will hate it. I promise you, you will hate it. You will never like it. Gotoko de nyamo wanawanyona. Te kwenda githeka haha mugeciria. Nie no ni uria ndaugire mutigekera mubuto Kenya ngima na mutiekerire. Kana mwekerire? Simuna sini ni betri hakuna? Ziko sawa? Tumeelewana please. Na jari kana atige tu. Kwa liyogo. Ikadigane nao. Atumia yokai ha. Shosho yako. Ukai demo hubegu. Ukai demo hubegu. Kuja mami. Ngoja sitaki mtu mwingine hapa. Hawa mama peke yake. Ukai. Niyo intercessors yako. Niyo mathia githaka tukomaga githaka nao. Wali yagwa ni ruage. Shosho toyo no imagine akirio ni ruage. Wena miaka igana? Igana yake? Ina miro na tawiga kuhimia mirongo iri. Igana rĩa mĩrongo ĩrĩ. Ndĩra imagine mũtumia wake hinga. Na mũigũkũ no kũng'ethia mũng'ethetie mwetereire mũhikio. Nĩ kuona muonaga Dejongi.
te ya mohikio mokirohia ndamu gicoka kara haha acia nyonete igana jeterere ha rugama kwenda gukunyu rugama arenda gutungata mukurugama thutha kana mbere okay mwibange wira mwibangaga no kuruta iro ngetha riu ici ni cia blue cirokithia ta ciratuika cia blue na ndatigaga we na yellow niki cira ni kwira uria riru blue ni mukuhota kurugama nyambe thome maandiko rugama iyo uguo thome maandiko ngwamba guthoma ibuku ria Thama 28 tugucoka tuthome ibuku ria Zakaria na riri kujeni karibiani hapa wanaume mnakaa chini look at this man amkeni kila mtu asimame umechoka kazi gani karibia hapa niwafundishe yes hivyo hawa ni watu huyu mama ako na 121 huyu ako na 1 huyu ni 1 of alizaliwa 1919 hiyo ni miaka gapi 104 na huyu ni 120 hawa wanaedaga kulala kwa kichaka naona ngojea ati uolewe maburushina nyinyi heri hawa nataka kujenga 1000 of these intercessors hawa nyinyi ngojeeni huko kwa fence jeterera ituma igoya-ini ni nguka na riri ita boy motige dina mwira mudeithie please na riri ita muru wa maitoguo Haroni na ariũ ake Nadabu Abihu na Eliazaru na Ithamoru umamuranie na andũ a Isiraeli nigetha mandungatagĩre ta athĩnjĩri Ngai. Tuthi na mbere kariganĩrwo ũyũ ningĩ utumithirie mũrũ wa maitoguo Haroni nguo cia ũthĩnjĩri Ngai cia kũmũheithia gĩtĩo ona cia kũmũthakaragia. Tuthi na mbere ucoke wĩte mabundi mothe marĩa hete ũgĩ umere matume nguo icio cia Haroni nigetha amũrwo ta mũthĩnjĩri Ngai wa kũndungatagĩra. Haleluya. Negera ibuku ria Zekaria 3 mũhari wa 3. Nguo ici urona ciĩkĩrĩtwo nĩ nguo cia gĩtĩo cia kũmũheithia gĩtĩo cia ũthĩnjĩri. Uguo muona aya mutie kuona atĩ kanitha kau kena ngorino ciekuo cia nguo cia marangi ciekuo na itirauma gũkũ na ihenya nĩ kuongerera turongerera. Haleluya. Matirauma kũndũ kũrĩkũ nĩ kuongerera tureka atĩa thiĩ ũtumithie ciaku cia marangi ma white kwenda kabisa. Mureciria nĩ tu kendige kwaria ũru tu ni ndĩ mwaria ũru ingĩtwa kwaria na ingĩaria ũru gũtirĩ kũndũ ũngĩndwara ithe mũtiũĩ kana ya andũ ũngĩndwara ni thiaga na Ngai wakwa niwe ũndutĩte kũrĩa andũ. Zakaria 3 mũhari wa 3. Na rĩrĩ Joshua arũngie hau
ehumbĩte nguo ĩrĩ gĩko. Ehumbĩte kĩ? Nguo ĩrĩ gĩko. Mũraika akĩra arĩa mamũtungataga atĩrĩ, rutai Joshua nguo icio irĩ gĩko. Agĩcoka akĩra Joshua atĩrĩ, nĩndakũrekera wĩhia waku na nĩngũkũhe nguo ĩngĩ njerũ wĩkĩre. Bwana Yesu asifiwe sana. Nĩngũkũhe nguo ĩngĩ kĩ? Wĩkĩre. Agĩcoka ningĩ mũraika agĩcoka agĩatha arĩa mamũtungataga mahumbe Joshua kĩremba gĩtheru mũtwe. Ũguo Joshua arĩ mũkũrinũ. Meka ũguo magĩcoka makĩmũhumba nguo theru. Mũraika wa Mwathani arĩ o hau eroreire. Hallelujah. Thank you. Rehe rĩu ngũhumbe. Nĩ niĩ ngũkũhumba kana no? Niĩ nĩ kwĩrorera ngwĩrorera mũkĩmũhumba. Nĩ ndarĩkia gũthoma rĩu ndũgĩke guo. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nguo ici nĩ cioka o ta ũrĩa wathire Joshua arutwo nguo ciĩna gĩko, ahumbwo nguo theru. No ta ũrĩa wathire ariũ a nyina na Musa mahumbwo nguo cia ũthĩnjĩri Ngai. Noguo Ngai ũmũthĩ ndamũkĩra nguo ĩno nĩgetha ahote kũhumba mũtumia ũyũ nguo ĩna ũthingu, nguo ya ũthĩnjĩri, nguo ya ũthamaki waku. Na kumania na kuma ũmũthĩ rĩ, nguo ĩno ĩtuĩke ya ũtungata, na harĩa arĩthiaga ũtungata wake wonekane, ũheke gĩtĩo, ũmenyekane, na makinya mothe ma ũtungata matwaranage nake. Araika kuma igũrũ arĩa metanĩtio na rangi ici matuĩke a kũmũtungataga na kũmũtongoragia. Kĩrĩa gĩothe kĩaragio kinyume na ũtungata wa mũndũ gĩtikanario kinyume na mũtumia ũyũ ona ndungata ici. Maguta maya ndamũmwamũra namo ona nguo ĩno ndamwamũra nayo Ngai, reke ĩtuĩke kĩmenyithia kĩa atĩ ũtungata waku nĩ wambĩrĩria kana nĩ wagacĩrĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndauga amen. Thank you. Ewe kile lako. Oh, nĩ gĩcunjĩ. Thĩ tondũ mwĩkĩrĩre kĩmwe. Nĩ maitũ. Na nĩ ndĩmwĩkĩrĩre kĩngĩ. Avĩkĩre gĩake. Na nĩ ndĩkĩamũkĩre kĩrathimo gĩa kũhumbwo nguo. Ndĩakenda na nĩ kũhumbwo njĩkĩrage ta inyuĩ. Ĩni. Na mũtumithie cia white inyuothe. O no no gwĩhumbĩte. Mũtumithie cia white. Nĩngũmwĩra nĩ ciake. Inyuothe mwĩhumbe cia white. Ũguo no no mehumbĩte. Inyuothe mwĩkĩre cia white. Mwoka gũkũ andũ makona maraika. Nĩgetha mone cia kwaria. Nĩ tũmaimĩte cia kwaria thikũ nyingĩ. Hallelujah. Tukĩmũhumba haha nguo. Tukĩmũhumba nguo harĩ roho wa Ngai nĩ agũcera gatagatĩ-inĩ kanyu. Na arogi nĩ mekũnyitwo. Hallelujah. Arĩa marũaga na igongona cia andũ nĩ mekũnyitwo. Na kuma haha nĩ ũkũgĩa, we mũrogi, nĩ ũkũgĩa na wathe thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Ũgũthiĩ ũkũhoretie nginya irima-inĩ rĩaku. Ona mweka atĩa? Mũtiratũmakia. Ndauga atĩa? Atĩ kuma rĩu we ũtũrĩte wĩkĩte maũndũ macio, twarĩkia kũharũkia mũtumia ũyũ nguo, harĩ wathe ũgũkũnyita na ũgũthiĩ ũkũharũrũkĩtie o kũharũrũka. Hallelujah. Nĩũraririkana mwarĩ wa nyina nau na Harũni nĩ ũndũ wa gũkwaria mũno gwathirie atĩa? Nĩ anyitirwo nĩ mangũ. He mangũ megũkũnyita.
we nĩũremenya we ũrarehete ũrogi harĩa, ũrekĩra ũrogi ũngĩ harĩa, ũrekĩra ũrogi ũngĩ harĩa, ũngĩ harĩa na harĩa na haha, na ũroka iratũ-inĩ ciakwa ũrekĩra ũrogi, arabu ũraingĩra na hau maĩ-inĩ marĩa ndĩranyua ũraikia kanyamũ hau. Nilikuwe ninakuelewa vizuri na kujua na kutoka sasa, kwa sababu nimekubembeleza, hata nimeongea na wewe, nimekubembeleza ujaribu kuchange, lakini umekataa. Sasa kutoka venye nitavaa, huyu mama atavaa hivi, na kuna kitu kitakuingia, na hiyo itakuwa ni hukumu, na itaenda hakuna solution utapata. Na nimesema hivyo kama mtumishi wa Mungu, hakuna solution utapata. Hata uende kwa nabii mgani, hautapata solution. Baka utabebwa hapa ukikunia kwa suruali. Abo hubebe. Ukimotike muhube atumia. Makiura maigua marurumi nagwa, makiua kaba musama yohoro. Jesu nea arurukire aiborera durere, siedeliane guasia bate kere maya sayuni, halearaika girita gigereka, na Jerusalem iturari deru maro madwale digu neo magomanite onagete kia Jehova giasirane waigete getereire sirore amatumaga anabi mature mariraga Jehova otamagerio magukure avire goikara gokoine kwaoreo kuria kuri naoti kinya ndothe makoiga gutherarĩ nĩgaturume kĩgongona gitũ thikĩrĩriai mũgambo wake na matũ mũigue mũtikakumia ngoro nĩ maheni na mehia tũrĩagaĩre ũthamaki-inĩ Ngai nake ana ta mwaki ũcinanaga. Asante Baba. Hallelujah. Hey, Baba. Nwega Jehova, nwega mũnene wa ita, nwega mũthikagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa Ngai araria, nĩ tondũ nĩ mũnegenaga mũno na nĩ mwaragia mũno igũrũ rĩgiĩ mũthenya hĩndĩ ĩrĩa araria gũkũ. Niĩ ndithakaga na kĩgongona, rekei ndĩmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ mahinda marĩa mũkũingĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, mwokire kũingĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ,
tondu atangiaria kuo ri tungiumira na kuguku tondu niwe waturehire kigongona-ini giki ni ndiraigua kiha muno ona ngamaka muno ni undu riri ndacuthiriria muthuri uyu uria ringi aringagwo ni tha na ni ithuĩ tũratũma aringwo nĩ tha niĩ gũkũ ndiarĩ wa gũka na ndiokire nĩ ũndũ wa gĩtheri ndokire nĩ ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru mũthuri ũyũ ndatũmirwo kũrĩ we ndokagĩrio ũtukũ ngorio atĩrĩrĩ nĩ ũraririkana kwa mũthuri ũcio ũgwĩtwo Ngaruiya Angau mũthuri ũyũ rĩ mahinda macio nderagwo ũguo rĩ andũ mokĩte gũkũ makanjĩhitha magoka makaingĩra gũkũ niĩ ndarehagwo gũkũ niĩ nĩ mũndũ ndarĩkire ngari tondũ niĩ ndioĩ gũkũ andũ aitũ thikĩrĩriai wega ĩno nĩ njamba ya wĩra wa Ngai nĩ tondũ atangĩarĩ njamba ya Ngai mũtingĩrĩ nake gĩikaro gĩkĩ na nĩ ngwenda kũmwĩra nama niĩ nĩ kũmũkira ndĩmũkirĩire ũguo ndĩmũrorete na maitho no ũrĩa ũkahutia mũthuri ũyũ ma mbere ya Ngai ndamwĩra nama mũgũthira andũ 10 mũthenya ũmwe ndamwĩra ũguo mbere ya Ngai nĩgetha mũikare wega ũrĩa ũtegũikara wega ona mũciĩ wake nĩ ũgũthira na Ngai wa mwamũra Ngai wa muoyo angĩrotũgĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ithe witũ we wombire igũrũ na ũkĩũmba thĩ ũikarĩire gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki kũu igũrũ nyarĩrĩ ciaku ũgacikinyithia gũkũ thĩ ũnyitĩrĩire mũthĩgi wa gũthamaka maitho maku matũcũthĩrĩirie ona ũtũrete na kĩara gĩaku kĩa tha nĩ ndagũthaitha Ngai we mũrungu wombire igũrũ na thĩ ithe witũ ithe wa Abrahamu ithe wa Jacobo nginya Isaka nĩ ndagũthaitha Ngai ũharũrũke mahinda-inĩ maya o rĩu twathi kwamũra ndungata ĩno yaku nĩgetha gũtungate na ũthingu o rĩu twamũcenjeria nguo ciake iria ciuma na gĩko twamwĩkĩra nguo theru cia ũtungata waku ona nguo theru cia ũthamaki waku baba nguo ici citumĩtwo na moko ma andũ na rĩhi nĩ kũrĩ kũrĩa ciarongoreirio no nĩ ndacigarũra kuma ũmũthĩ ũyũ cirongorerio kĩgongona gĩaku o toguo ndoya maguta maya na igũrũ Ngai nĩguo Samueli oire maguta na igũrũ agĩitĩrĩria Daudi na kumania na hau rĩ roho waku akĩingĩra thĩinĩ wa Daudi na Daudi akĩanjagwo gũtungata o toguo mũthĩ baba nĩ ndaitĩrĩria mũtumia ũyũ maguta maya o ta macio maitĩrĩirio nĩ Daudi maguta ma ũthamaki atĩ ũtungata waku kuma ũmũthĩ ũtungate thĩinĩ wake na arĩa megũtwarana nake makorwo magĩtungata hamwe ona kĩhoto na njĩra-inĩ ciaku Ngai kuma ũmũthĩ rĩ nĩ ndamwamũrania kumana na magongona o mothe magĩkorwo mamumĩte thutha magongona ma kĩhumo magongona ma aciari magongona ma kũrĩa ene nyitithania nakuo mothe nĩ ndamakanja ndamwĩhanda kĩgongona kĩerũ atĩ kuma ũmũthĩ Jehova kũrĩa arĩkinyithagia makinya make nĩ arĩgwatagĩra kuo kĩrĩa gĩothe arĩaragia na kanua gake kĩrĩkorwo kiumanĩte na kuma kũrĩ we kĩrĩa arĩonaga na maitho make kĩrĩkorwo kiumĩte ũthamaki-inĩ waku matũ make kuma ũmũthĩ rĩ nĩwe marĩiguaga magũrũ make rĩ mariumagaraga na kũrĩa ũrĩmonagia mũthĩgi wake rĩ nĩguo ũrĩmũrũgamagĩrĩra na ũkamũnyitithania we Ngai o ta ũrĩa wanyitire Musa ũkĩmũtongoria na ũkĩmũtwara nginya mũkinya gĩthamaki-inĩ ũkĩmũtwara kĩrĩma-inĩ gĩa Zayuni nĩgetha mũtuĩke a kwaranĩria reke mũtumia ũyũ atũre ũthamaki-inĩ kĩrĩma-inĩ gĩaku mwaranagĩrie nake ũkamũtũmaga ndũmĩrĩri na ithuĩ nĩ tũrĩciamũkagĩra na nĩ tũrĩtuĩkaga a kĩrathimo kũrĩ we onake nĩ arĩtuĩkaga kĩrathimo gitũ ona we baba nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ ũrĩmũtũmaga na ũkamũtũma kũrĩ ithuĩ rĩ nĩ tũrĩmwamũkagĩra na nĩ tũrĩmũheaga gĩtĩo ona tũkaumagaranagia nake rĩrĩa twatũkumagarania tũkamũkagĩra kĩrathimo gĩaku kiumanĩte na kuma kũrĩ we ona mĩrango ĩrĩa mĩhinge rĩ ĩrĩhingũkaga nĩ ũndũ wa kanua gake karagia ũthamaki waku ona maitho make magĩe na hinya makũnina na kũharũrũkia bendera ciothe cia kwa ngoma kuma mũthĩ makinya make Ngai maumaragarage na harĩa akinya ũthamaki waku ũkonekana magũrũ maya rĩ matuĩke maũthingu atumia nao matuĩka a kũmũrũgamĩrĩra baba mahe gwĩtĩkĩrĩka ũmahe kwendeka na ũmahe kũmenyekana wĩra waku wonekane thĩinĩ wao njĩra ciaku cionekane harĩa hothe marĩthiaga ũrĩa wothe marĩkaga nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩaku Jehova ndũkanamatiganĩrie hĩndĩ ciothe rĩ kemetĩkĩrĩke maitho-inĩ maku ona maitho-inĩ ma andũ nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe rĩa Mwana na Roho Mũtheru
ithuothe nĩ tuge ameni. Mũndũ wĩna kĩndũ angĩruta nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ no arehe mahinda-inĩ maya maguta marĩ igũrũ. Ũguo amũrwo noguo onawe ũkwamũrwo. Nĩ thengio kũrĩ Ngai. No mũthi harĩa mũhurũke. Ũrĩkũ? Nĩ ngũmũhaka ũrĩa mũtungo. Kũkaba naku kujeni. Thikare harĩa. Thikare rĩu harĩa. Nĩ kũgĩa na andũ a kũmaumagaria. Yes. Leta mikono yako. Shikanisha. Shikanisha mikono yako. Pamukira. Pamuk. Wewe kwenda hata. Kupokea. Kwenda hata na kikamba? Kwenda hata kuamkia. Kupokea. Ndio hizi? Hizi wakamba? Yafanya kwangu ni mengi. Shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Mupange laini, just line them up. Kuna mafuta nataka kuwapaka. Nataka kuwapaka mafuta. Nataka kuwapaka. Somebody just put two lines. Two lines. Moja ipite hapa. Kila mtu apange laini. Yes, on that line. Panga watu. Umenipa jina, Baba nitakushukuru. Two lines. Songa kidogo. Songeni nyuma kidogo. Songa nyuma ni songa hapo. Songa nyuma tena. Yeah, hapo. Iende mpaka mwisho. Iende mpaka mwisho. Mpaka mwisho kule. Yafanya kwangu ni mengi. Shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina, Baba ninakushukuru. Uliyofanya kwangu ni mengi. Shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina, Baba ninakushukuru. Shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina, Baba ninakushukuru. Ndiyo nafanya kwangu ni mengi. Shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina, Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Baba ninashukuru. Baba ninakushukuru. Baba ninashukuru. Baba ninakushukuru. Baba ninashukuru. Baba ninakushukuru. Baba ninashukuru.
huzuni yangu kanifanyia amani. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amenifanyia amani Bwana, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amenifanyia nini? Amenifanyia amani, amenifanyia Bwana nini? Amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amefanya nini? Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amefanya nini? Amenifanyia amani. Bwana Yesu amenifanya nini? Amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amefanya nini? Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amefanya nini? Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amefanya nini? Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amefanya nini? Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani. Amefanya nini? Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu kanifanyia amani.
amefanya nini yo? amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amefanya nini? amenifanyia amani, Amefanya nini? amenifanyia amani, naondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amefanya nini? amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amefanya nini yo? amenifanyia amani, Amefanya nini? amenifanyia amani, naondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Oh, amefanya nini yo? amenifanyia amani, Amefanya nini yo? amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amefanya nini yo? amenifanyia amani, Amefanya nini yo? amenifanyia amani, naondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Nitakuhimidi Bwana kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Roho yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima.
nafsi yangu itakusifu, unyenyekevu wasikie, mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie, mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie, mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie, mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie, mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie, mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Thank you God. We Baba wa mbinguni, mwenye uwezo na mwenye mamlaka. This is Alvin, the fruit of my womb, the fruit of my body. Father, I commit every child being represented by Alvin today. Mtoto yote wote ambao ni uzao wangu wa kutoka kwa mwili wangu, ninawaweka wakfu. Ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninawatenganisha na maroho yote ya shetani. Ninawatenganisha na maadui. Ninawatenganisha na ibilisi aishie baharini. Ninawatenganisha na ibilisi aishie kwenye anga. Ninawatenganisha na ibilisi aishie kwenye ardhi. Wasije wakapatikana kwa njia yote ile itakawaletea aibu, chukizo wala mateso. Ninawafunika wote kwa damu ya Yesu Kristo. Ninawatenganisha na maroho yoyote ambao ni ya uovu nilioutenda kwao, wasije ikawafuata, wala wasipatikane katika uovu ama maneno ama neno ama matendo ambao niliyafanya yasiyo kufurahisha. Any covenant or altar following me from my parents, I have disconnected these children from them, that they will never get into struggles like I did. They will never be subjected to persecution like I did. They will never find any difficulties of life like I did. That you will always protect them. And no power of witchcraft, no demonic power, no demonic authority, no nothing from the devil will ever attack them, because they are covered and they are protected by the blood of Jesus Christ. Semeni amen. You may be seated. Inueni mikono yenu juu. Mungu wa mbinguni, uliyeumba mbingu na ukaumba dunia,
Hawa ni watoto umewambia niwalete mbele, niwamwagilie mafuta. Sijui sababu. Wewe mwenyewe tu ndio unajua. Kwa hivyo sina neno la kusema, ila mafuta yako yatimike kwa njia na malengo yako. In Jesus name. Amen. Simuamuke basi mwende. Sijui musiambie mtu nilimwagiliwa mafuta. Sijui ni kwa nini. I don't know. I just given your names. Niwasaidie hivyo. Asanteni sana hata kuwa hapa na sisi siku hii ya leo. God will bless you. My brother, what's your name? Hebu kuja. You are Mr. You are Mr. who? Jina yako? Ushu. Oh, ni Gushu. Kutoka wapi Gushu? Umetoa Murang'a. Niko gukora kwina thina nawe. Nida. Nduru wamenya niko. No gukora na thina ora ugo. Kuma wakaguko iraigwa atari. Kuma wakaguko uri ukita uko maita maigana. Wikigere riu. Maita tamana. Ngai wa matigura rauga atiriri. Kira giothe gira guthumburaga ni agethengia. In Jesus name. Kesho. Sini kesho. Simu. Naomba Krismasi mweta mimi nitaenda kukula. Na nitaenda kukula Serena. Laudi nitaenda peke yangu. Oh, tutaenda na Jeroge na huyu mtoto wa my sister. Si ndio? Serena. Yes, good. Wewe merema ruteido. Reheido. Leta kwa mkono wangu tabrokia. Uweke straight. Sipokeagi noti imekujwa kujwa. Si wewe yule banka. Do you receive kama imechukua kujwa? Why you giving me? Kuja Faith. This is huyu ndio manager wa Besima. Simama tu hapa. Huyu ndio manager wa Besima. Ni vizuri uchukue namba yake. Uanze kujitetea mapema. Kama ni mtu wa turoni. Anaitwa Faith Kwamboka. Faith Nyaboke. Faith Mura ni mogaka gaki gwato nyari. Wewe lete. Na isikuje. Unaona zimetagulia zikuje hizo. Wewe msifungue hiyo mlango ati wanatoroka. Simulete ninagojea. Yoro gojeraga haha no kiria no toro daka de hadisa. Mdo toro daka de hadisa mutahuba na mutekaga mutareka geria wega. Guo hejire. Ginya mami arajeria ndukahejerege makiria ma hau. Kai no kai no ekuhingia maundu wega. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbe sikufuga bure. Hii maneno itachipuka. Hii maneno itajulikana. Sasa hii ni nini? Fugua. Wekelee hapa tuione. Hii kitu inakuja kama imefugua. Fugua yote hapa. Ni ati anatige hivi. Utikahe kedo mohigeire. Thank you sir. Na ngojea. Na noti hizi za brown zikuwe mingi siki. Zisishidwe na hizi zingine. Noti ya brown isishidwe na hii ingine. Thank you mami. Ya kurathime. Nyo no juko moe, gutire kindu murutaga. Ate gukobana. Tautumana buraji. Ni irato ni cia wici. Ni sados. Oh, thank you. Kitu yoyote mtu atalete unawekelea wapi? Siku niletea huko. Na sitaki chakula ya mtu. Mumesikia? Thank you. Sitaki chakula ya nani? Ya mtu. Munaona ntaitari na mako makoruga? Winamo. Ni datairwo ni mutumia akwa miaka 13. Jeroge? How old are you? 14. Ndio tuliwachwa 209. Tuliwachwa 209. Ukiwa na miezi ngapi? 9 months. Ndio tuliwachwa. Huyu tumekaa na yeye. Tumelala huyu nimefuga diaper, nimefuga hii gine ya tauro. Inaitwa nini? Nafi. Nafi huyu nimefuga. Tumepika na yeye. Saizi si unajua kupika?
Unajua kujipikia? Yes. Unikiroka gutufundithia. Nikioka gutwira riu. Washana nayo. Kama najua kupika, Joro anajua kupika na ndio mdogo. Kila ndorera urue. Korecirĩtie atĩa. Ndiraria na ũru. Ego gakonjira rĩu rĩ mũtungatĩri. Mwari ũcio waririe rĩ. Nĩ mũirĩtu nyendete mũno. This girl, I love her. Amen. She truly for God. Kwa wale ambao nimekuwa nikiongea na hakuagi, hata macho yake haikujagi. Najua wale wengine wanakujaga. Gudhimira. Huyu anakujaga na niambia mchungaji hauendi sawa sawa. Na muuliza aje. Yote venye unaongea, venye unafanya, venye unakaa, venye hivi uendi sawa sawa. Sasa najaribu kutoa jicho ingine baya. Na yeye ananitolea baya zaidi. Kwa sababu anakuja tu kusema na anasema hiyo ndio nilikuwa nimetumwa na nimefikisha shauri yako. Ukinyera hau. Yes. Ungekuwa na ndena mahitia, wewe igoro ni riaria. Just come and tell me, usiogope. Niambie kama niko uchi, niambie uko uchi. Umesikia? Yes. Msikuje kunipigia makofi hata kama niko uchi. Tell me the truth. Niambie nuogoma. Umeelewa? This can only be told to you by wale watu si wa Toro Daki. Sasa waambie walete pesa. Good evening. Praise the Lord. Amen. My name is Faith Abuya Mora. I come from Kisii County. He comes from Kisii County too. Nyamira. Oh, I'm from Kisii. Yeah, but you were brought up in Kisii County, so you are from Kisii County. Yes. I'm the manager, Besma Sacco. Welcome to Besma Sacco. It's based at Coffee Plaza, 2nd floor. Yeah. We give out loans and we have different products. I'll start with the Jolly Junior for the kids. I know most of you January inafika and you will need school fees. So ni vizuri uchukue namba yangu mapema, tupangane mapema. But sitakupanga kama una kitu. Lazima uwe na kitu ndio upewe kitu. You have to have money for you to get money. Yeah, we also have a church account, chama account for the women and men. We have corporate accounts. We have savings account. We have a current account. We also have a diaspora account for the people who are outside the country. Yeah, if you want to have my phone number, is 0723 737303. It's for purely business. 0723 737303. As the apostle says, some of you here are for tall, dark, and handsome. Don't come to Besma for the fatty girl. You are coming there for money, saving money, and getting loans. So my number is purely business. Have a good evening. Umesikia lugha ya manager. Purely business. So tunajenga manyumba, tuko na maplot, mashamba tumenunua. It is part of Besma. Ukijoin utapata vitu vizuri. Mtaenda kwa hiyo ofisi kwa hapa juu from January itafunguliwa, wameenda home, alikuja kanisa. So ukienda huko juu utaelezewa na watu wengi as quick as soon as possible, as much as you can. Number 2, ninakuinvite kuruka mwaka. Kuruka mwaka kuna kitu kitafanyika. Kuna nini? Sijui ni nini, lakini God has just told me, prepare your people because I want to bless them. Prepare nani? Your people because I want to bless them. Na kaniambia waite wote wakuje. Wale hata kuja na kazeni zako, brother zako, maango zako, hata maadui ukiwapata, walete because kuna kitu Mungu anataka kufanya siku hiyo. Nilikwambia 2024 is a near rapture year. A near what? Sijui ni nini kitafanyika. Kuna mambo makubwa inaenda kufanyika.
na sijui, mimi sijapata ufunuo vizuri, but I know. So mobilize as many people as possible. Tutajaza hii nyumba, na pale kwa corridor tumepata viti, na kesho mmetoka hapo mmekuta meza ziko hapo, ni mnataka ndio tumemaliza haraka mtoke kufagiliwe meza ziwekwe, kesho ukuje na mdomo peke yake, lakini hakuna kulipiwa fare ya kurudi ama ya kukuja. Lete mdomo na tumbo yako, tutaishughulikia. Bwana asifiwe sana. Kibeti wa mama muache nyumbani, hapa mtakunywa na mkule, si ndio? For the first time muache vibeti, msikuja na kibeti. Kutoka saa 4 uko umekaa. Kutoka saa ngapi? Nataka tumalize hiyo ibada mapema ndio muende mkajumuike na familia zenu wale wanaenda bali. Hata mimi nikimalizana na nyinyi ninaenda kwa mama anaitwa Merejeri wa Samueli wa Roige. Simulisikia nasema yeta kwa Merejeri wa Samueli wa Roige. Yaani mama abaka ataje mzee majina yote. Mzee asiamuke amuulize ulisema nini? Lakini sisi tunasema haya ni ando wako. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. Mpate wiki iliyo na mafanikio, mwaka mpya ulio na mafanikio. Merry Christmas to you and I love you so much. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mfanye nini, I love you so much. Si unaona venye wanafanya? Msijali, we are going to win. This is a battle that we must win. Hallelujah. Mutikeino okay. And now may the grace thank you. God bless you. We as Crusaders for Christ and our beloved Father Apostle Ndura Waringi do welcome you all for the Christmas service that will be held at the Synagogue CFC. The blessed premise is located at Coffee Plaza, mezzanine floor, next to Easy Coach bus station, Nairobi. The service will start at 9 a.m. with prayers and an opening word, giving thanks to the Almighty God for His grace has been sufficient. Let's gather as we celebrate Christmas of 2023. We will be feasting and celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. Children, youths, parents, and elders are all invited to celebrate with us. The Lord be with you as we expect your presence on 25th December 2023.